Om Swastiastu. Titiang Badanan Tadipa Sati Prakas saking kelas 6B SD Saraswati 1 dan Pasar. Titiang lakar mesatua ngejudul I-Belok. Sedak dina I-Belok tundele melibe kepekan teken memene. Ditu lantas I-Belok nyemakin memene pes. Lantas memene buen ngomong, "Kamu cai enggal-enggal kepekan melibe dadua di tongos dagang BBK." Lantas I-Belok kepekan. Nekat di pekan, I-Belok kemu mai ngalih dagang bebek. Lantas I-Belok ngenjuin pes dase tali rupiah. BBK aukut aji 4 tali rupiah. I-Belok banget susu teken dagangi buen 2 tali rupiah. Di subane man beli bebek I-Belok mulih. Kacerita perjalanan mulih, I-Belok ngelewatin tukat sane lenggah. Ditu lantas BBK lep. I-Belok bengong lan ngerangkeng. Adi bebek puyong oke banget. Na icang nagih bebek ani mokoh lan baat. Lantas I-Belok ngalahin BBK di tukade. Nekat jumah I-Belok galakina teken memene. Belok, encan BBK. I-Belok mesaut. Tuni icang boyang maan meli bebek kalau ngelep lan ngelangi di tukade me. To icang masih banget bebek puyong me. Memene buen mesaut, "Kene bupah anak Belok sing dadi orain BBK nak mula dua ngelangi di tukade ane dalam." Om Santi 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 Om.